Itu dia. Kita akan diberi peluang memandu kereta ni, warna biru ni. Yang inilah kita punya ride for today. Jadi tengok dia ada all this monster carbon fiber wing dan Uncle YS baru saja keluar dan dia kata kereta ni balance. Well, more balance than yesterday lah kan. Of course yesterday bukan sports car, ini ialah satu hypercar. So obviously kita menunggulah. Tayar dia belakang ni 325 30, depan ialah 275 35 Pirelli Zeros. And that's the scissor door. This is forged carbon fiber. Kita nampak this are real forged carbon fiber doors. And they are carbon fiber again kat sini. So this is a composite chassis lah. Aku rasa they're not completely metal. They are all composite everywhere. Forged carbon fiber. And yeah, very nice. Okay. Oh, ready to go. 1300 horsepower. Kalau yang Ultra tu 3000 horsepower. Kalau bagi pun aku mungkin takut kot nak bawa kat sini. That one is the car yang dia orang gunakan untuk capai lap record dekat Nürburgring. Dan daripada apa berita-berita yang kita dengar, kereta tu memang tak ada right hand drive maksud saya. Tapi menurut berita, BYD akan buat 300 unit kan kereta tu. Itu I think dah masuk dalam berita. Cuma yang sedikit baru maklumat saya boleh kongsikan kat sini adalah ada 5 unit yang telah diberikan untuk pembeli ataupun peminat di Asia Pasifik. Daripada 5 tu saya dengar 2 dah dijual. So kalau korang berminat untuk mengerasai ataupun memiliki Yang Wang U9 Extreme Nürburgring Edition, masih lagi ada 3 unit. Harga jangan tanya. Kalau hang tanya harga, maksudnya hang tak usah belilah. Alright, jom masuk kereta. Okay, aku agak gayat sikit ni kereta ni. 1300 horsepower. Ni mungkin kereta yang paling berkuasa yang pernah aku bawa. So kena, oh dia punya active bolster. Kita corner, bolster dia ke kiri, bolster sebelah kanan tangkap. Kita ke kanan, bolster sebelah kiri tangkap. Okay, so ni nak masuk ke track This is the pit lane. We are heading towards the main street. Kita tunggu instruction. Okay, can go? Okay, 3, 2, 1, go. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh shit. Oh, scared me shitless already. So yeah, that's crazy. And we're gonna take it easy. That one. Dia punya turning point. And exit. Go. Apex. Braking point. Turning quite late this one. Black apex. Very nice. It feels so secure and tadi aku tekan sampai terkejut no. So it's gone to 100 plus. Okay, so instructor dah bagi break. Dia tak bagi aku go beyond that. So rather macam semalam dia rasa lebih menggelabah, yang ni memang more planted. Buat apa pun dia tak kalut sangat. Okay, start and I'll go back. Keep it left,
Ya. Memang wow, that was a mixture of ngeri, I'm scared, and excited at the same time. Sebab bila keluar mula-mula tu aku accelerate and dia tak slow down langsung and suddenly you macam jadi menggelabah jugalah. I think you need time to get used to this car. This is something else. 1300 horsepower. Oh man, oh boy. So like I said, dia orang ada buat berapa unit, 30 unit ke apa benda ke untuk U9 Extreme, 5 untuk Asia Pacific. If you have the opportunity, beli satu dan simpan lah, because this is something yang you akan, this become like a historical vehicle, satu yang ada landmark vehicle for sports cars going forward, especially from China. Okay guys, thank you very much.